Snimi ovo. Ovako. Bule! Bule! Krasni, krasni,
Ovo, čao. Igrate kod? Neko Srbi. Može. Kreni. Ajde, vodi. Ajde, deco. Ne pa hajde malo brzo. Mi se znamo iz viđenja. Da vi niste iz Štavlja možda? Ne. Stup. Štavlja ovdje. Dođe. Zastoj. Chodzi po tej U prvom delu imat ćete prilike da vidite program Kulturno-umetničkog društva Radosav Lazić iz Stubice, Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Krepoljina, Kulturno-umetničkog društva Studenica sa Ušća, Kulturno-umetničkog društva Lubnica iz Lubnice i Kulturno-umetničkog društva Štavalj iz Štavlja. A u drugom delu od 17 časova svojim programom predstavit će vam se Kulturno-umetničko društvo Fahop iz Aleksinca, Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Soko Banje i domaćin današnje smotre Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić. Pre nego što krenemo sa programom, pozivam direktora rudnika Mrkog uglja Rembas, Zaris Zdravka, da izvanično otvori smotru folklora rudnika sa podzemnom eksploatacijom uglja Srbije. Pre svega, svim sugrađanima čestito 6. avgust, dan udara. Svim učesnicima, odnosno kulturno-umetničkim društvima, bi se zahvalio što su došli da uveličaju naše slavlje, s nadom i željom da što duže i dugi niz godina održavamo ovu manifestaciju. Pozdravljam se sudarskim sredstvom i proglašavam ovu smotru folklora otvorenu.
Prvi deo smotre igrama iz Šumadije i instrumentalnom numerom u izvođenju Vasić Branislava otvorit će kulturno-umetničko društvo Radosav Lazić iz Stubice. Kolom na fruli, prošlogodišnji prvak Srbije u izvornom sviranju Sloboda Našanin predstavit će Kud Štavalj iz Štavlja. Spletom vlaških igara predstavit će vam se kulturno-umetničko društvo Mladost iz Krepoljina, a zatim sledi splet studeničke igre u izvođenju kulturno-umetničkog društva Studenica sa Ušća. Što mi radiš? Šta? Ja sam mislio da ti radiš.
Ako snimaš, podigni malo. Podigni ako snimaš. Podigni da ti ne zakloni.
Svetlovi mori poje, mora zrni. Puštaj me, zlatna
boje, Srbi mrate s gore Romanije, dok je Romanije, Srbi se ne boje, dok je Romanije i Srbi postoje, dok je Romanije, Srbi se ne boje, dok je Romanije i Srbi postoje.
Thank you.